米多伦多罗米阿米阿祈祷每一天。我爱古加张欧丹诺芒乌鲁爱都大棒阿当少。敬畏上主的人一无缺乏。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉塞吉达阿米拉亚都苏阿的诺嘎瓦斯。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以乌利兹20 sepat atsefang sakasiwa atusir suarsa. Kamu ufang zalay a finaulan no tapang. Kangutluan jingra. Umangutluay i jingraan a tamlaw i. Awa ay gumaan aza a patsanguotan. Saan? 上主的子民啊，要敬畏上主，敬畏他的人一无缺乏。诗篇34篇9节。Sarikakaaw, mafana ko tapang to pinangan ita. Saka, katlupah kumi-kumi ningra amaru sa paslama ita ikapatlesan atau ikarurayan no urip. O rumah satu, parihatayan ningra ko falujo ita ikatalawan atau karawrawan asmak. Urasaka, yo masarujur ko falujo ita amitier to tapang i.在爱都嘎张奥古乌利伊达，上帝了解我们，他所赐丰盛的恩典，是我们在患难和困境中的帮助，并且当我们处在恐惧和忧虑时，他赐给我们平安。因此，当我们全心全意信靠主，生命就一无缺乏。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangaw, mi aray kako tunika tasamaan no ulah iso. O hari pasahufay akawas kiso. Saka ilaluma no mikumi iso sa ay tukatsangood ko urib ako. O pitiaran atau piki alingan no urib ako kiso. Mitlipot kiso itakwanan. Saka jirihatay ko urib ako. 上主啊，我感谢你有丰盛的慈爱，你是乐于供应的上帝，在你的恩典中，我的生命一无缺乏。你是我生命中的依靠和避难所，你看顾我，让我有平安。Pakai ni i tatamaan nay angangan ng tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。